I poštovamo ljudi, sa vama je ep1.Super i danas ćemo igrati Clash Royale. Pa samo da uđem. Ajde, Clash Royale. Evo ga. Vidimo se samo kada se učita. I evo nas ljudi i samo da stavim. Senzacija ovog klika super magical chest. Evo ga, super magical. Samo da uvisim zvuk. Evo ga, da vidim što se radi u klanu, ništa mogu da protektujem, imamo ovo, ok. Obavezno možete da uđete u klan ako hoćete, evo ga klan. Veliki pozdrav za Enderman Gaming, Remax i Rema. Jer mi smo youtuberi, barem mislim jer za Remu ovog ne znam da li je youtuber. Ali veliki pozdrav za njih. Imam još neki likove da pozdravim. A to su Chofi, Laser PvP, Wolf Lord, Bokija Luka Killer, Johnny 005, Peter Kralj 2005, Ascanina, Stefan PvP i to je to. Vidim samo kako ide čest. A, dobro je. Pa idemo da otvorimo ovaj super magical chest. Please. 2635 golda, puno para. Elixir kolektor, mortar, giant, hog rider, wizard, zep i bit će epic samo. Poison! Bolje bi bilo da sam dobio neku drugu kartu, ali što se tiče elixir kolektora, to je ekstra. I samo da vidim, moram da screenshotujem ovo. Pam! Evo ga. Morao sam da screenshotujem. Pa, nova kartica elixir kolektor. Ajde, ubacit ću ga u deku umjesto Valkirije. Pa ajde da isprobamo ovaj naš novi dek. Čekaj. Like, share, sub i poz.